Magana jarimi kuma Centriment ni ba mukireta moritani jegi urimi bo andethia na bora bombeke gocho kire akire urimi bo ni araba tari kinyanjira cha kumenyera andethia cheo kinyakethira kuri na kiaramu kira gikoneka kona chionde cianthe gurune kagitene gaka umo waritani no Ernest Kimaita augita kuri na bataya ya kuthura kuri na ndamcha roje kenda gukandana na thina ya wagi roje mono bo andethia muthuri muriuki ari na ntoje na likenda gutigira limberia ya mburi na kinyera ng'ombe bakithoba kigunika na kuthoba kiona kithomo no menyo uraba kithoba kirimo limbubu mbere na arua akalipa mariene ibombete kuthoba kiamukira kithomo giki kia urithi bwa ng'ombe ibwaga batio tukiugwa twinde turare antu bakwairiria na mugo rukire tukajokia kibanga na ntemi tukanora tugeta njira na gutue na ethira wina kamunda yaku kanuchueka kana karobo utaraigwa tugwitano no ande mpempe no gekeria ra mwaka utaraigwa au kwa una nde ondo kuthoma atire tekwethwo na munda jo munene muno jomba utomorethia ng'ombe kau kanini wena ko ka uterine bwe utegeriwe wa Wero TV batu itugukuromba utonyinya kiri dairy farming wherever you are onare ori ndene ya Meru County ugono wambirie ngugiji ya dairy farming. It is very simple tukwereswa isumbi ngana ng'ombe kwenda ibya kurebi ngana ng'ombe kwenda kana ni umenyeri buri kutukwenda bwakina ndi tuge advance in terms of technology kenda nture yetu karabweka jana ndi kwena kiangazi kingi muno mpempe chetu chiromire miundene chonto bwaka wagaroji antu bedige tumtuwa tukirithia urithi wa ng'ombe na inyabo amburi twachume tukatunerera mwaka chumwe ndikenda nye season yemwe thuka jera thuke nandi at least tukatwena bia kuria mwankanga iwe ngekaura akaribaba batereto na Ernest Kimaita mkulima augete kindikura kwendekana nendoje nikenda limbaba batikezo bagitegera kimbura jakagita gaka urekonekana yurite enda amajo chonde jareo turikanya tongire bare beritene batu tutekere megake ngai ekumeguru jonto rojero kwalero kuma 1963 ante ro yaero chiadi mwanka narua turuga mantuja weke andoje mantuja wakandamu ni mantuja padere kuritwa ne atongeria barabe na wendo kiranto bao anto beto ndebwira atiri na ndebo tumango kibwira ojo jonto ni kwenda kwa mujumbe 2027 mpe ningo geje jonto inkomenya thina chietu oni no mwanka twakenda Centriment na Meru yonde nikenda tumba kuona rojero rwakora yinto bieto miundene na nyanyo mo chietu na nandi moroto tamaritana jajo nde nigotigira tikesiko mbuke ke Centriment kigukira ndene Kenya kimando jagyo limberia 50,000 times 50 iwi milioni jira nusu ya Centriment tuko chip mwezi milioni 75 mwaka milioni magana ke almost a billion na ndo betu ndenda tuwe number 1 tuwe number Centriment na are bwari mantu agithunguri ikeba ndimbo kathome Meru na Centriment no ngombi thithete kinyamburi cheri Centriment thithete Okianka no ntobo kinya mwana ojo wetu tora ngai aitire ndaundi githakene akirithagia amunenenya ni tukuromba Kimaita wetu no tukinya wa imurithio ng'ombe murungu amunene yokire ae munene ae mto munene tumukirie ndene Centriment nikenda kombo twita mundu ni antobeto tutano igogara mundu ni muthuri muriuki wa weekend mutrio kangangi.